Welcome to Christ College Ripoy. Established in 2022 by the Carmelite Sisters of St. Teresa, we offer a 4-year undergraduate program in subjects like economics, education, English, geography, history, khasi, political science, and sociology. Boost your learning with VAC, SEC, MDC, and AEC courses, or gain practical skills through vocational training in tailoring, embroidery, and mushroom cultivation. At Christ College, learning is joyful, holistic, and life-shaping. Admissions open now. Visit our website or contact the college office to know more. Christ College, where dreams take flight. Deputy Commissioner East Khasi Hills District haka khat artarik Jemmang. Kelapan bena Iarap ban ajing ikai nika pre-recruitment coaching bat ka training camp naga bentaki Samla ki batep kam Shipai lengba ka Agnivir haka Indian Army ka ban Shillong haki niki sngi ban wan ha Ophis jongka. Habakran chikilat pathai Khubor ka Deputy Commissioner kong RM Kurba kalong baka Ophis ka kwa ban Iarap egitu ki Samla ki ba tep kam Shipai ban ajing hikai ka ban long laipo sngi hadu saukusan sngi. Kakong kurba kaloong namar kalayo i bagi duna bahagi Samla ki batep kam Shipai na Meghalaya kaloong ru ka kam Shipai kalong kabadan buram bat kordor ban syakri ki pat ba jong kari baro kawe. Kumjuru kawan raya ka nam ka buram bat ka deiru kalat ban yo kam yo jam hakini ki por ba perking kilat kamai kaji. Kalaya turu bana kaliang ka Ophis kaladap ban ai jing hikai ki Samla hakini ki sinem baladap kumba ars pangut bat prapusan ngut kilapa se ke exam bat lai pusan ngut pat kila yo ban rung kam Shipai lengba ka Agnivir. Nakaliang uba Sebastian marbanyang Shipai ubala syong thad nakakam habakran hakani kasngi ula kentu ki Samla nakajela ban mi syakmat ban yakun yakani kakam kaban long kajing bentoy shibun nakabenta ka jongki. Uni orang ba ulaya thu baki Samla ki ba khat nyau snem shiteng hadu arp huai snem kila ban thep yakani ka kam Shipai bat hadin baki yo ban trei hakani ka kam shibun ki jing bentoy kin yo amtang ka tulap ki ba yo hanrei ki wei de ki jing bentoy ula ong hakani ka kam kadon shibun ki benta uba mar banyang ukentu ki kimi ki pa ban ai man se melaki khon ban mi ban yakon ki kam Shipai ban khangla de ki Ula ong ru ka Ophis jong ka DC bat nakaliang ka jong u kumi officer jong ka Zilla Sainik Welfare Board ukloy ban Iarap yaki. Uba shan borlang warjri ADC habakran hakani kasngi ula kentu ki Samla ban one register hadisi Ophis ha kamera laispa khat khandai nagabenta kani ka kam Shipai Agnivir. Ka Ophis jong ka DC kan sapentip habaya day bat kinu ki kam balat haki kam Shipai lengba ka message ne ka WhatsApp. Kiba kwa ban join na ban tray ban rum haka army te gila don ka attachment ka bala khot ha ugnai March but klapen kut tu ha ugnai April te menta badeng kwa ban ong yaki tu ki khana ki bala thep ikani ka application bakan dan ka coaching kam training hanan do menta ugnai apun reuterin but kani ka training kan nong kumbalai posni dat hado sausan sni kata ka syong haka tarik jong ka exam ka jing temu jong iban penong ya kani ka coaching nam taki kena ki bagwa ban join army kalong bang yo I ba duna bahagi kena nakadong kathan ke jong ki ban John Shipai mo te kumbang ya tip hi kani ka kam kalong ka bakodor kam banyadai kari kalong bakodor but ka ba she met hiru ka badan bun haki jimentoy kidan bun haki kategori bang pareng lane ki ngano ki kam day tang join Shipai mo tang ong join Shipai day Shipai kinde ki technical ne kinde ki pharmacy ne ki bun bahagi tangan sa ong iba servicing ba in balong ki Zilla Sainik welfare officer in sabatay kita ki kategori mo akan ka Agnivir in sabatay mai deka nakaliang jong district administration hingi simkya na marba ni kwa ikana ajami ki ba la apply kin pass namar bala nangilas nang ikani kam do araja akulai but ni sim ngila train kum ba aspa ngut but pelaku ngut ki pass ka jingtho karitin
but lai pun sambut pada kita join mo kalong ka ba natang ko IP baro ba pinya one namar kalong ka kam ka kalat ka ba kodor namda kina ki bawan kam but ki ba kwa ro ban tre ga kam but pinsa da yo sno shushu ki jing batai jong I ka kam kalong ka kam ka ba dan bhabon ki jing mentai te sno ba kalau sistem ada wisdom. Kita lakukan kata saya kimlah itu juga apa army. Kata kalau kita devio ni kena kita ini apa pada CEO Facebook ni kita. Kita apa dia apa di defend form pada dia saya apa CAPF dan apa kampung state police. Kibor dia tinggi. Manusia macam Tentang kalau nak sini, tentang kalau nak sini. Kita ini apa yang bagian sini kita. Nama apa pula? First point adalah bahwa tip tadi dia tip kita kinti. Kita idea. Kami kamu. Kita punya ada waktu kita kam. Kita qualification lagi kita bah okey ni lah boleh Shipai lo. After itu pasu. Kami tak kita awal kita waktu kita sekolah tangan kelas itu kelas ini masuk boleh sekolah. Nak jumpa. Kami kalau nama kabar ini pas kita ada kan Shipai pun ada ni. Pun kita hanya berjuang pass, 10 pass, 12 pass, dan kita pass graduate kan join as an officer dan bagi buat entry. Kita isi begini telah makin dulu. Aku Instagram kan juga kam. Sebab ini apa behind the scene kita make power, na buat make power kita juga hari ko Shipai. Dengan request sebab ini kita conference kita make power apa kami encourage you sa hari ko join Shipai. Kadang dapat rimil ajuin boleh pas Shipai. Kalau masuk orang apa kalau kita langsung orang kan sebab orang ada orang kasih dah. Ini yang kita bagi buat mah. Kita hanya lagi para zat itu. Lama mulai datang baik. Tapi apa bahkan di test konsen kan begitu kita paro. Makin paro kita harus kita paro kita kena tak sana. Dan om kita apa sih ini persecution. Lalu yang lain kelas 4 kelas lagi di motivate, saya mesti lagi. Menjadi kami Shipai, bernama Shipai Jomari.